Hello everyone, we just come to greet you today in the mighty name of Jesus and come to testify for what the Lord has done today in Hopetown. And just before we start, we want to give Jesus all the glory and all the honor for what He has done today by the power and the person of the Holy Spirit. We drove this morning early to Hopetown and we just got back here in Bloemfontein, and the Lord just moved mightily. And I just want to come and share maybe one testimony with you guys. It was truly amazing what we saw the Lord do. People got healed, delivered, set free. People got filled with the Holy Spirit. As we were preaching, there was this one lady, she fell out under the power, weeping before the Lord. But then there's this specific testimony about a lady. As we were praying for the Holy Spirit, I heard this word that there's someone with a heart problem. You've been going to the doctor, but there's no diagnosis and they can't help you. And the lady came forward and she actually said she has pain right now. We prayed, the power of God came upon her. She fell to the floor, and when she got up, she actually testified that pain has completely gone. And that's just one of the testimonies today. Please watch this video as I'm going to give over to my brother Wilbur right now. Please watch this video for the full video of the ministry today and to see what the Lord God Almighty has done through His precious Holy Spirit today. Amen. Hallelujah. I just want to testify on this year. I'm not going to make it very too long. All I can say is that the Lord God has been good to us this year. We've seen the Lord working mightily this year. Salvations, healings, deliverances. But most importantly, we've seen the Holy Spirit at work in the streets by the grace of the Lord Jesus Christ. And also I want to say that we number that came in by the grace of the Lord, I would say 10,000 plus people have been touched, come to Christ this year through us ministering at the schools, streets, clinics and hospitals. And it's all because of also your partnership in prayer and sowing into the ministry. So I just want to again testify of the Lord's goodness this year, and to say that next year we're trusting for more and more and more and more by the grace of the Lord Jesus Christ. And we just want to encourage you again, like this channel, subscribe, watch the videos, stay tuned, be encouraged by the videos, knowing that you are supporting us, but also you can go out by the power of the Lord Jesus Christ and go and make an impact in your world. And so we just want to seal off this video, and we want to close off this year as well, and by saying thank you once again, and may the Lord bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Vandag, hallo mense van Hopetown. Jy weet, in die verlede was ek nie seker, ek het al gehoor van Hoopstad en Hopetown, en ek het gedink is dieselfde plek, maar toe vind ek uit nie, dit is nie dieselfde plek nie. Hoopstad is in die Vrystaat, Hopetown is in die Noord-Kaap. Halleluja. So is vandag 'n voorreg vir ons om hier te wees, om hier te bedien die woord van God, die evangelie. Because what we do, wat ons doen is ons gaan uit en we proclaim the gospel of Jesus Christ without invitation, without permission, because we're just following what Jesus said in Mark chapter 16, which is go into all the world and preach the gospel
to every creature. And these signs shall follow them that believe, and those that believe shall be saved. Those that do not believe shall be damned and condemned. En omdat ons wil nie hê mense moet vergaan nie, ons weet, jy sien ons weet vandag wat gaan gebeur met mense wanneer hulle sterf eendag. Nou jy mag vandag hier staan en jy sal sê, dominee, ek leef maar net my lewe op 'n dag tot dag basis. Ek dink nie reg gaan nie dood nie. Maar vandag is dalk jou dag om vir die eerste keer te dink aan wat gaan met my gebeur as ek die dag moet sterf. Wat gaan met my gebeur as ek dalk vandag moet sterf? Jy sien, want, en ek wil nie bang praat vandag nie, maar hierdie tyd van die jaar, November, einde November, Desember maand, is die maande van die jaar wat ons die meeste doodverslae kry in die jaar. Jy kan met enige polisieman gaan praat en hulle gaan vir jou sê, ja, dit is so. Hoekom? Want mense geniet hulle self die meeste in die tyd van die jaar. Maar mense verstaan nie dat die dood nie die einde is van die storie nie. Dat daar 'n hemel is en daar hel is. That there is a heaven to gain and there is a hell to shun, according to the Bible. The Bible speaks about a heaven and the Bible speaks about a hell. The Bible has got lots to say about heaven and hell. So today I'm going to speak about those two places. You see, my friend, the Bible says that hell was not created for people. Die Bybel sê hel was nie geskape of gemaak vir die mensdom nie. Maar ongelukkig gaan ons as mense soontoe gaan omdat ons gerebelleer het teenoor God. Because we've rebelled against God. The other day I spoke to a young man and I asked him, how are you going to go to heaven? And he said, by keeping the 10 commandments. Deur om die 10 gebooie te onderhou. And I asked him, ek het hom gevra, have you been keeping the 10 commandments lately? And he says, well, pastor, I try my best. Ek probeer my best om 'n goeie mens te wees. Ek probeer my best om die 10 gebooie te onderhou. Maar ek kom tekort. Ek val, ek sondig elke nou en dan. En toe sê ek vir daai jong man, I told him, so do I. I also sin against God. I've also broken the 10 commandments. So in other words, according to the word of God, you cannot inherit the kingdom of God based on your good works or based on keeping the 10 commandments alone. The Bible says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Die Bybel sê dat ons het almal gesondig en kort geval teen van die glorie van God. The Bible says that even though hell was created for Satan and his demons, that we're going to go to that place because we've sinned against God. The Bible describes hell as a place that is for eternity. My maat, my vriend, my broer, my sister, ek wil jy moet vandag verstaan dat die hel nie net 'n plek is waar ons gaan en dan kan ons in die hel pleit vir vergifnis nie. Nee. Die hel is 'n plek waar ons gaan en dit is 'n plek waar die Bybel sê where the fire is never quenched and the worm does not die. It is a place that will be there for eternity. I tell people that there is no salvation beyond the grave. Daar is nie redding aan die kant aan die ander kant van die ewigheid nie. Vandag is jou dag om te besluit. Ek wil Jesus die redder en die verlosser van my lewe maak. En dan sal hy jou sonde kom skoon was. En dan sal jy die hemel kan ingaan. Maar vandag, voor ek oor die hemel praat, wil ek 'n bietjie eers oor die hel praat.
Because you see and you say, Pastor, why do you want to speak about hell today? I thought you are here today to give us the good news about salvation. Yes, my friend, I'm going to give you the good news about salvation in just a little while. But before people can understand the good news, sometimes they have to understand the bad news first. In order for people to understand that Jesus Christ is a good God that came to save from hell, sometimes we have to tell them about the bad news first. Because you see, jy sien vandag, staan 'n man voor julle. You're looking at a man today that grew up in church, that grew up in a religious home. And all my life, I heard about the good things of God. There is a loving God, that is gracious, that is merciful. And yes, that is all good and well. But I did not repent of my sin until I heard a message about hell. Because the message about hell shook me to the core. And you see, I was in a place in my life. I was in a plek in my lewe waar ek gedink het ek gaan hemel toe. Net omdat ek goeie dade gedoen het. Omdat ek kerk toe gegaan het. Omdat my pa 'n dienaar van die Here was. But when I heard the gospel, that it's not only those who confess Jesus, but those whose hearts follow after his ways, dat die enigste mense wat hemel toe gaan, is nie diens wat goeie dade doen nie, maar die wat bekeer het van sonde en hulle lewens vir Jesus gegee het. Toe ek verstaan vir die eerste keer in my lewe dat ek ook 'n sondaar was. Maak nie saak of ek in die kerk groot geword het nie. Maak nie saak of ek kerk toe gegaan het op Sondag nie. Ek moet ook bekeer en my lewe vir Jesus Christus gee. I want to tell you today, and that's why we've come all the way from Bloemfontein to Hope Town today to tell you that good people don't go to heaven and bad people don't go to hell. The only people that go to hell are those who have rejected Jesus Christ as their Lord and Savior. And the only people that go to heaven are those that have repented of sin, bekeer van sonde en reg draai op die dinge van die wêreld en sê, Jesus, kom en wees my barmhartig vandag. Hallelujah. You see, the Bible says in the book of Jude that some you save out of compassion, but some you save like plucking them out of the fire, even hating the garments that have been spotted by sin and the things of the world. Vandag is ek hier om heuning om jou lippe te smeer nie, maar ek is hier om julle te waarsku. Ja, daar is 'n God in die hemel wat liefdevol is. Daar is 'n God in die hemel wat barmhartig is. Maar het julle ook geweet dat daar hel is? En as ons nie bekeer vandag van sonde nie en dra na Jesus toe nie, dan gaan ons in 'n plek op eindig. Halleluja. So ek is hier vandag om julle te waarsku. Jy sê, pastoor, waar is die goeie nuus vandag? Hou aan, ek kom daar. You see today, ek is nie hier in Hope Town vandag, want ek soek jou geld, die Haikona. Die Here is, hy voorsien vir my. Ek het nie gekom vir jou geld vandag nie. You don't see an offering basket here today. Ek gaan nie iemand benader vandag en vra vir dieselgeld om terug in Bloemfontein te kom nie, Haikona. Ek is hier vandag om julle te vertel van die evangelie. Jy sien, die Bybel sê, vir God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, dat jy ook in hom sal glo,
sal nie vergaan nie, maar sal die ewige lewe ontvang. You see, my brother and my sister, even though there's a hell, God's will and God's desire is for no man, no woman to go to that place. Mense sê, maar as God so liefdevol is, dan hoekom gaan mense hel toe? My vriend, my broer en my suster, vandag wil ek vir jou sê, God het jou so lief vandag, dat hy 'n prediker stuur van Bloemfontein af, om jou te kan kom waarsku van daai plek. Jy sien, soos wat ek nog 'n heeltyd sê, die woord van God sê vandag, hy wil nie hê, jy moet na ewige hel toe gaan nie. Dis hoekom hy sy seun gestuur het, sodat jy vandag jou sonde kan bely, kan bekeer en kan dra na Jesus toe. En dan sal Jesus jou kom skoon was met sy bloed en hy sal vir jou 'n nuwe lewe gee. Halleluja. You see, the Bible says that God does not want any man to perish, but all men to come unto repentance. God's word says that He wants all men to come unto the knowledge of the truth. Jy sê, pastoor, wat is waarheid vandag? Kom ek sê vir jou baie maklik. Waarheid is nie 'n pad wat op jou loop nie. Waarheid is 'n persoon. En daai persoon is die Here Jesus. Jesus said, "I'm the way, I'm the truth, I'm the life. No man comes unto the Father but by me." The Bible says that there's no other name given to man whereby we must be saved. The name of Jesus. Ek sê vandag in Hope Town om jou vandag te sê, Jesus is nie opsioneel nie. He's not an option today. He is a must. He is the only way unto the Father. Ek weet dis baie mense vandag. En jy kan dalk dink, maar ek is hier vandag om jou te beoordeel. My vriend, ek is nie hier vandag om jou te beoordeel nie. Ek is hier vandag om vir jou te sê, jy kan vrykom van sonde en die dinge van die wêreld. Want ek weet baie van julle vandag is dalk hier in die senter van Hope Town, want julle wou dalk 'n biertjie kom koop het om huis toe te vat om 'n lekker tyd te hê op Saterdag. Maar ek wil vir julle sê, daar's iets beter as drank. Daar's iets beter as dwelms. Mans, daar's iets beter as 'n vroumens wat jy mekaar kan kry elke naweek. Vrou, daar is 'n God in die hemel wat jou lief het. So jy hoef nie elke naweek in die bed te beland met 'n man wat vir jou sê, hy het jou lief nie. Dis wat ons vandag kom gee vir Hope Town. Ons is hier om die hoop van Jesus Christus. Halleluja. 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 Ons is hier vandag om die hoop van Jesus Christus, the hope of Jesus Christ, to give and to spread the message of the gospel in Hope Town. Halleluja. So nou kom ek by die goeie nuus uit. Is ek hier al klaar daarby uitgekom het nie. Maar kom ek maak dit eenvoudig for myself vandag. You see, my friend, the Bible says that the gospel is simple, so that even a person such as myself could understand it. Thank God the gospel isn't complicated. Thank God it is simple. The gospel is this, that even though you and I have sinned against God and we deserve to go to a devil's hell 2,000 years ago, God sent His Son. That for God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. 2,000 years ago, 2000 jaar gelede, het God sy seun gestuur om die perfekte lewe te leef. The Bible says how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and power,
who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Die Bijbel sê dat Jesus was op die aarde om die werk van die duivel te verwoes, to destroy the work of the devil. The Bible says that the enemy comes but for to kill, steal, and destroy. But Jesus has come to give us life, and that more abundantly. Vandag wil ek vir jou sê, Jesus wil vir jou lewe gee vandag. Lewe in oorvloed. The Bible says, he whom the Son sets free shall be free indeed. Taste and see today that the Lord is good. Hallelujah. The Bible says in John 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh, and the Word dwelt among us. So laat ek vir julle vandag sê, in een sin, wie Jesus is. Jesus is nie 'n skepping van God nie. Jesus is God wat afgekom het aarde toe om 'n perfekte lewe te leef, sodat hy op 'n kruis kon sterf vir my sonde en vir jou sonde. My vriend, weet jy vandag, toe Jesus op hy kruis gesterf het, die sondelose lam van God, wat die sonde van die wêreld wegvat. The Bible says when Jesus died upon that cross, my sin and your sin fell upon him. The Bible says he that knew no sin became sin, so that we can become the righteousness of God in Christ. I want you today in Hope Town to know that Jesus died your death, so that you may receive his life. Hallelujah. So Jesus het gesterf op my kruis. And the wrath of God, die kwaad van God teenoor sonde, het op sy seun geval. Want Jesus het ons sonde geword. Hy het ons offergawe vir sonde geword. He became our sin offering. I want to give you an analogy today so that you can understand. Imagine that you owed the bank R1 million, and it's a debt you could never pay off. But then I come along and I give you $1 million, and you take the R1 million to the bank and you cash it in. Can I ask you, what's going to happen to your debt? If you are here today and you have an IQ south of 50, even you would be smart enough to know, well, my debt will be paid off. My debt will be cancelled. Exactly. That's what God did for us. You see, the Bible says that the wages of sin is death. So sin is a debt we owe to God. You see, the sin that we have made and done in our lives has stored up a debt in the eyes of God. And that debt has to be paid off. Otherwise, punishment, hell for all of eternity. And we could never pay off that debt. It does not matter how hard we work. It does not matter how much we go to church. The only way that debt can be paid off is by God sending His Son to live a sinless, perfect life, to die upon that cross. Hallelujah. When Jesus died upon that cross, in example klaar, when Jesus died upon that cross, He cried out, it is finished. Hallelujah. Bless the Lord. It is finished, which means the debt has been paid. The price has been paid. All you have to do today to be saved is look to Jesus. Look toward the cross. Look toward the finished work of Calvary. Hallelujah.
Maar vandag wil ek ook vir julle sê, hier in Hope Town, ek weet nie of julle weet nie, maar Jesus het nie net gesterf nie. Hy het hel toe gegaan vir jou en vir my, om die sleutels van die lewe en die dood te kry. Hy het die dood oorwin. Hy het sonde oorwin. Hy het op die kop van die duiwel getrap. The Bible says that the devil has been defeated on the cross, but not only on the cross, on the third day, the ground began to shake and the stone was rolled away. Jesus Christ rose from the dead. Vandag is ek julle hier om te vertel, in Hope Town, Jesus Christ is alive. Jesu, ons ogele, Jesus het opgestaan. Hy is lewendig. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, which means today, if you repent, as jy bekeer van sonde, en jy dra na Jesus toe, sal hy jou was met sy bloed. Hy sal vir jou nuwe lewe gee, en hy sê vir jou vandag, jy hoef nie dood te gaan, in jou sonde, en hel toe te gaan nie. Jy kan hemel toe gaan, want ek, Jesus, het die prys betaal. Halleluja. Blessed be the name of Jesus. So vandag, as jy yes in die plek. I'm good. Bless you, brother. Vandag, as jy yes in die plek. We've not only come here today to Hope Town to preach the gospel. We've come here today to pray for people. Soos jy is vandag, en jy sê, pastoor, ek weet ek is 'n sondaar. Ek weet as ek vandag moet sterf, is ek reguit op pad hel toe. Maar ek weet ook vandag, dat daar goeie nuus is, soos ek vandag gehoor het, dat 2000 jaar gelede, het Jesus vir my sonde kom sterf, en nie net het hy gesterf nie, hy het opgestaan. So vandag wil ek bely, vandag wil ek bekeer, en ek wil na Jesus toe draai. Ek wil nie doodgaan in my sonde, en hel toe gaan nie. Ek soek ewige lewe, ek wil hemel toe gaan. Halleluja. As dit jy is vandag, wil ek jou nooi na ons toe vandag. Ons wil vir jou bid. Ons wil vir jou 'n boekie gee, die evangelie van Johannes. Ons wil seker maak, jy gaan na 'n goeie kerk toe, waar jy kan leer van die dinge van die Here Jesus Christus. We are here today, because when I go to heaven one day, I don't want to go all by myself. I want to take you with me. Hallelujah. Soos julle hier vandag is, and you've been touched by the gospel of Jesus Christ, I want you to come right now. Receive Jesus Christ. My friends, this is not a game. Come right now. Come right now. The Bible says in Matthew 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and then all these other things will be added unto you. So I pray today that God will give you a breakthrough in that area. But more than that, that He will touch you today. Because that's the number one thing in life. You can get a job, income, but still end up in hell at the end of your life. Because you did not follow Jesus. It's about following Jesus. It's about receiving an encounter from Him every day of your life. Okay? So I want to pray for you today. Okay. What is your name? Again? Get ready, sir. Get ready, sir. Catherine. Catherine, okay, good. I want you to hold my hands today. Catherine, thank you. And I'll pray for you. Say, Jesus, Jesus, I ask you today I ask you today to touch me. to touch me. Holy Spirit, Holy Spirit, come upon me today come upon me today and fill me and fill me right now. right now. Okay, let me pray for you now. Father, I pray for Catherine. I pray you will touch her today. I pray, Lord, she maybe might have come to ask for a job. And Lord, you'll provide that for her by your grace. But I ask you today that you'll do more for her than that. That you will touch her today. That from this day she'll enter into a brand new
realm, dimension of a relationship with you, oh God. Touch her today. In Jesus' name. Now. Now. Jesus. Touch. Touch. What do you feel? Are you good? Nuchter maak en haarself verlos van die drank en die dinge van die wêreld. Here Jesus, verskyn aan haar deur drome en visies. In Jesus naam. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. In Jesus' name, I thank you for these two men. I thank you, God, for the humility to approach us today. But Lord, I pray that you'll meet the expectations and far beyond that. Lord, touch them now. Touch them today. Touch them today. Now, in Jesus' name. Fold them. Fold them. Fold them. Fold them. Now. Jesus. Jesus. Now. 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 Touch. Touch. Jesus. Now. Fire. Now. Now, in Jesus' name. Jesus. Amen. How do you feel? Feel good? What do you, yeah, amen. Don't worry. You feel good? You must go to church. Go to a good church where they can tell you about Jesus and the Holy Spirit. Hallelujah. Sharp. Thank you, guys. You must read your Bible, ne? How are you? Good. What's your name? Do you know Jesus? Are you born again? Are you saved? Okay. Are you filled with the Holy Spirit? Are you filled with the Holy Spirit? You speak Zulu? Speak Tswana. Tswana? Hey. Why do you say moyo halelang ne in Tswana? Are you filled with the Holy Spirit? All right. Do you know Jesus? Yes. Okay, I want to pray for you today. Okay, I want you to hold my hands like so. I'll pray for you. Close your eyes. Say, Jesus, Jesus, touch me today. touch me today. Fill me today Fill me today with your Holy Spirit. with your In Jesus' name. Okay, let me pray for you. Father, I come to you today in Jesus' name. I pray you will touch the mother today. Touch her, Lord, in Jesus' name. Let her life never be the same. Lord, raise her up as a voice in Hope Town, that she will carry the gospel forth, oh God, into this town. She'll intercede and stand in the gap for Hope Town, oh God. Lord, raise her up, oh God, as a beacon of light in this town. In Jesus' name, touch her, Lord, now. Touch her, Lord. Jesus. Amen. How do you feel? right. Are you good? Bless the Lord. May the Lord bless you. Thank you. Amen. Hallelujah. Amen. You want Maar die Here het jou lewe gespaar. But don't take for granted today. Jy leef nog. Maar vat dit as Here, ek gaan leef vir jou. I'm going to live for Jesus. Okay. I'm not going to live for the things of the world. Because I'm alive. God spared my life. I'm going to live for Jesus. I'm going to tell people about Jesus and about the wonders of the Lord. You see, okay, and your situation has changed. Keep your eyes on Jesus. Okay? I'm not telling you today that you'll have a trouble-free life. All I'm saying is that you now have the authority to live a victorious life in Christ. And you understand English? I can speak English. But
bietjie ja nou kyk. Ek sê nie vandag vir jou jy gaan 'n lewe leef sonder die problems. Wanneer die problems kom, het jy vir Jesus om deur die probleem te gaan. Jy sien, Jesus het gesê in die lewe gaan jy partykeer die moeilike goedjies hê, maar jy moet volhard, want hy het die wêreld. Halleluja. In jou hart, vandag is die bloed van Jesus hier om jou skoon te was. Halleluja. Nou vandag wil ek bietjie meer kom bedien, dalk die gemeenskap van Hopetown. Ek sien julle baie Afrikaans en wat 'n ander taal praat julle hierso? Kosta, Engels, Afrikaans, Tswana, Sesotho, wat bietjie. Okay. Maar wat ek nou al gesien het, nou ek wil my hart kom deel met die mense van Hopetown, is dit reg so? Okay, wat ek sien in Suid-Afrika is ek sien baie keer as ons die woord bedien in die kerke en in die gemeenskappe, ons kom na die mense en ons sê papa, ons sê puta, ons sê sissie, jy weet Jesu, hy vergewe die sonde. En dan elke Sondag kom ons by die kerk en ons sê, siyabonga Jesu, wahambanat, oh, wahambanat, siyabonga. Ons sing die wonderlijke liedjes, maar dan die Sondag na die kerk, dan wacht die six-pack Black Label. Die Sondag na die kerk, dan gaan sluit ons onsself in die kamer toe en ons kyk iets op die televisie wat ons nie moet kyk nie. Ons gaan rook ietsie wat ons nie moet rook nie. Ons gaan luister iets wat ons nie moet luister nie. Ons het onvergifnis in ons hart. Ons het bitterheid, ons het haat, ons het rasisme, al hierdie dinge en ek was daar, asseblief luister my, ek is nie hierso om te oordeel, ek sê om te sê wat Jesus my kom uitvat uit en hy is geen respek, hy het geen favorites nie. Hy kyk nie na die wit man en sê, okay, ek gaan meer met hom werk nie, nee. Hy kyk nie na die swart man en sê, ek gaan meer aan hom werk nie. Hy kyk nie na die bruin mens en hy sê, ek gaan meer aan hom werk nie. Nee, want die Bybel sê, hy het geen favorites nie. En alle nasies, al is ek dalk bietjie ligter van kleur vandag, my bloed is ook rooi. En dieselfde bloed van Jesus wat my skoon gewas het, kan almal hierso skoon was. Halleluja! Praise the Lord Jesus, praise sy wonderlike naam. So ek wil vandag kom praat van, baie keer in die kerke hoor ons Jesus vergeef, maar ons hoor nie die boodskap van Jesus, wat die sonde wegvat, en dan jou kom krag gee, deur die Heilige Gees. Because Jesus does not just have the power, maar krag, om jou vry te maak nie, maar hy die krag om jou vry te hou. Nie sodat jy aan kan sondig nie, nee, maar hy is hier om te kom sê, ek weet jy sukkel nou met die Heineken, ek weet jy sukkel met die Mboza, ek weet jy sukkel met die Matakwan, ek weet jy sukkel met die Dagga en die Kokaine en die Ket, maar daar is iets wat hoër is, daar is iets wat kragtiger is, daar is iemand met die naam van die Heilige Gees. Mooi, oh, hallelujah. The Holy Spirit, that when he touches you, when he comes in and he transforms your heart, then your life will never be the same. Hallelujah. Vandag sê ek vandag vir jou, hoor mooi, en dan gaan ons bid, ek gaan nie te lang van jou tyd vat, is dit okay, is allemaal nog met my? Is everybody with me? Are we together in Hopetown? Vandag wil ek vir jou kom sê, ek kan die mooiste van mooi boodskappe, ek kan vir jou 10 punte gee van hoe om 'n beter lewe te leef. Maar dit gaan jou nie in die hemel kry nie. Ek kan die mooiste boodskap preek van 10 maniere om hoe oor jou verslawing te kom, maar dit gaan nie jou verslawing breek nie. Weet jy wie jou verslawing gaan breek? Weet jy wie jou ewige lewe gaan gee? Is die Here Jesus, die sy kosbare Heilige Gees, wat hy uitgestort het op alle vlees. Kan die mense van Hopetown kyk nog na my? Vat gou so in jou sak. Maak gou so. Vat gou so. Is dit vlees? Is dit vlees? Kan ek jou sê wat die Bybel sê?
Die Bible sê, God said, in the last days, I will pour out my spirit on the white man. I will pour out my spirit on the black man. I will pour out my spirit on all flesh. Hallelujah. Today you can receive the Holy Spirit. The Holy Spirit, you can receive Him because of the blood of Jesus Christ. That if you receive it by faith today, and He washes you, and He cleanses you, the Holy Spirit comes in. He breaks the addiction, He breaks the sin, He breaks the fornication, He breaks the adultery, He breaks the racism, He breaks the unforgiveness, He breaks the bitterness, He breaks the anger that is holding you captive by His power, by His might, by the Spirit of God. Hallelujah. Today is your day to receive freedom from sin, to receive freedom from addiction. So as jy hier is vandag en jy het nog nooit jou hart vir Jesus gegee nie, binnekort gaan ek jou roep. Ek wil amper so sê, want luister, ek kom deel my hart soos wat ek gesê. Baie keer gaan ons en ons preek in die klein dorpies. Ons preek ook by die robotte waar die mense in die karre sit. En ons bid 'n openlike gebed met die mense. En dan sê ons hulle bid saam met ons. Maar vandag kan ek nie. Hoor baie mooi, ek wil hê jy moet jou hart gereed kry. Is julle met my? Is julle met my? As die mense hoor kan die straat met my. Halleluja. Ek gaan nie 'n openlike gebed doen. Ek gaan jou aan die einde van hierdie boodskap vra om hier agter my te kom staan. Ek weet as ons hierdie pad moet vol staan, dan staan ons hierdie pad vol. Ek gee nie om. Ek gaan jou vra om hier te kom staan en ek wil saam met almal bid dat ek jou kan sien. Want hoekom vra ek vir julle te openlik om bid saam met my? Ek wil jou 'n vraag vra. Het Jesus in 'n donker kamertjie vir jou gesterf? Het Jesus in die geheim vir jou gesterf? Nee, die Bybel sê hy was naak, kaal, op 'n kruis gesit. Spykers deur sy hande en deur sy voete, 'n doringkroon op sy kop en het op daardie kruis gehang voor die mense. En luister wat het hy gesê? Hy het gesê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe wat gebeur? Hy was in 'n graf ingeplaas en 3 dae later het iets wonderliks gebeur. Die grond het begin skud. Die klip was weggerol en Jesus het lewendig uitgeloop. He is risen. Jesus so hier. Halleluja. Maar nou hoor gou hierdie. Ek het 'n bietjie voorgehardloop. Luister gou. Mamela. Listen to me. So Jesus kom en ons praat oor die Heilige Gees. Almal is met my. Ek vertel julle van die Heilige Gees. Hy is die een wat ons nodig het vandag. Jesus en God die Vader is in die hemel. Nee, almal is met my. God die Vader en Jesus is aan sy regterkant. Maar Jesus het gesê, daar kom een na my. En dit is tot jou vergoeding dat ek weggaan, want as ek nie gaan nie, kan hy nie kom. Baie van julle voel hom ontklaar. Baie van julle voel ontklaar. Dit voel asof jy dalk op begin huil, maar dit is nie huil van hartseer nie, maar dit is huil van vreugde. Want die Bybel sê die koninkryk van God is geregtigheid, regstand met God. Dit is vrede en dit is vreugde. Kyk, die Heilige Gees beweeg al klaar. Hy beweeg al klaar. Ons het nog nie eens gebid nie, hy beweeg al klaar. Jy staat hier vandag en jy sit met 'n demoniese mag in jou. Jesus het vir my krag gegee en gesê, in my naam dryf hulle uit. Maak nie saak wat jy mee sukkel nie. Maak nie saak waarvanaf jy kom nie. Jesus se bloed is vir jou. Sy Heilige Gees is vir jou. Thank you, Jesus. Halleluja. 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 Die Bybel sê Jesus, ons gaan amper bid want die Heilige Gees sê hy wil begin beweeg. Hoor gou hierdie en dan gaan ons bid. Mama los het, dis oké. Los laat die Heilige Gees werk. Laat die Heilige Gees werk. Mama, kan ek jou vra om my Bybel vas te hou? Dankie. Dis op my skerp hoor. Okay. So sê Johannes die Doper sê, aanskou die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegvat. Behold the Lamb of God that
that takes away the sin of the world. Then Jesus comes to John and he says, John, you need to baptize me. And then Jesus said, and John said to him, no, but you need to baptize me. And Jesus said, nee, jy moet my doop, sodat alle geregtigheid vervul kan word. Halleluja. Amen. Nou kyk wat gebeur toe Jesus gedoop was. Jesus word gedoop in die water. En hy kom op. En wat gebeur? Die hemele maak oop toe Jesus bid. En hy die Bybel sê, soos 'n duif kom die Heilige Gees en rus op hom. En die Vader spreek in die hemel en hy sê, hierdie is my seun waarin ek welbehae in het. Halleluja. En toe wat gebeur? Jesus gaan in die wildernis om deur die duiwel getoets te word. Maar hoor gou hierdie, as die hemelse Vader nie sy seun Jesus, wat perfek was, geen sonde gehad het, instuur om deur die duiwel getoets te word, hoeveel te meer kort ek en jy die Heilige Gees? Hoor julle my? Is julle met my? How can are you with me? If God did not send his son Jesus into the wilderness without Maya or Hallelujah, Holy Spirit, how much more do we need the Holy Spirit? Then what happens? Jesus goes and he comes back after 40 days. And he comes into a synagogue. It's a church of those days. On the Saturday. Like today, it's a Saturday. Hallelujah. Jesus comes in and listen, the first message, the first sermon that he preaches is not 10 ways to live a better life. But what did he say? He opens the scroll of Isaiah. Yes, Jesaja 61. En hy lees en hy sê, die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf om die goeie nuus aan die armes te bring. The Spirit of the Lord is upon me. Is upon me because he has anointed me to preach the good news. Hy gaan aan en hy sê, ek is gesalf om die blinde oë oop te maak, die gebroke van hart te genees, om die wat in die tronk vasgevang is, vry te laat, om die wat deur die duiwel onderdruk is, vry te laat, en om die genadegawe van die jaar van die genade van die Here te kom verkondig. Halleluja. Jesus says, I come to set the captive free, to deliver the oppressed, to open the blind eyes, to heal the brokenhearted, and to preach the acceptable year of the Lord. Hallelujah. So Jesus then goes, he heals the sick, he cleanses the lepers, he raises the dead. Die krag van die Heilige Gees is nie net vir die priester of die deacon in die kerk nie. Die krag van die Heilige Gees, Jesus het gesê, in my naam sal jy demone uitdryf, in my naam sal jy die siekes genees, in my naam sal jy in 'n hemelse taal, 'n nuwe taal begin bid. Jy kan vandag krag ontvang, en as jy daai krag ontvang, dan sal jy die kosbare hemelse taal begin bid, wat jou in die perfekte wil van die Vader insit. Halleluja. So vandag as jy hier is, begin sommer nader staan, binnekort gaan ek bid. Die Heilige Gees gaan mense genees, die Heilige Gees gaan mense bevry, die Heilige Gees gaan op mense val, en Jesus Christus gaan jou doop in die Heilige Gees, vuur en krag. Halleluja. Handelinge hoofstuk 2. Kan ek nog een skrif sê? Nog een? Kan ek nog een? Is julle nog met my? Die ander mense hoor ek aan die straat, hulle lyk verveeld, maar ek praat met julle, okay? Ek kyk maar ook net vir hulle. So, Handelinge hoofstuk 2. Die Bybel sê, toe die dag van Pinkster gekom, when the day of Pentecost had fully come. Pentecost, luister, is nie 'n denominasie. Ek weet daar is Pinkster denominasies, maar eintlik is dit nie 'n denominasie. Pinkster is 'n gebeurtenis wat elke gelowige moet ontvang. Pinkster is 'n vervulling van wat Jesus gesê het, as ek weggaan, sal hy kom, en as hy kom, sal
sal jy krag ontvang om 'n getuienis vir my te wees. Hey Dan, as jy nie moeg om nie te sien dat die krag in jou lewe werk nie. As jy nie moeg om te sien dat die dwelms, die verslawings, die drank, die seksuele immoraliteit en al die dinge van die duiwel nie afgebreek word nie. Soos wat ek bid. Soos wat is jou naam, dame? Wat is jou naam? Kan jy gou hiertoe kom? Wat het jy gevoel toe ons bid? Nou, wat het gebeur toe jy hierso geval het? Ek voel God. Jy het God gevoel. En my ingegaan. Hy het in jou ingegaan. Ek probeer my lewe change, maar ek kan nie. Sit hom so oor, mevrou, sit hom so oor. Dis my dogter. Ja, dankie hoor. Los hom net sê. OK. Hoor julle wat sy sê? Sy het gevoel hoe God in haar ingaan. En hy wil dit met julle ook doen. Jesus, touch. Jesus. OK. Vir die van julle wat nie gewoond is aan die krag van die Heilige Gees nie, dis baie keer wat gebeur. So ek wil hê jou hart moet oop wees. Maak toe die oë, maak toe. Ek is nie ekkie. Dis nie ekkie. Ons kan nie vir God sê hoe hy dit moet doen nie. Maar as jy nie wil hê nie, ek sal nie my hande op jou sit nie. OK. Maak toe jou oë. Ek sal nie my hande op jou sit nie. Maak toe jou oë. OK. OK. Jesus. Hier's iemand hierso. Hou julle oë toe. Luister net na wat ek sê. Hier's iemand hierso. Ek sien die hart. Ek sien daar's 'n probleem met die hart. Jy was al by die dokter gewees. Staan net so vas. Hulle kan nie vir jou sê wat fout is nie. Daar's 'n pyn, hulle probeer jy op medikasie sit, hulle probeer nog sukkel, maar hulle kry net nie wat die probleem is nie. As dit jy is, dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. Is dit jy, mevrou? OK. Is daar enigiemand anders met 'n hartprobleem? Kom vorentoe. OK. Ons gaan by al daai uitkom. Ek wil net gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. So Heilige Gees, ek vra dat U nou sal kom. Genees. As daar nou pyn is, ek breek daardie pyn nou af in die naam van Jesus. Ek spreek volle genesing nou uit oor jou. As die krag van die Heilige Gees. As die krag van die Heilige Gees. As die krag van die Heilige Gees. Sy gaan nou opstaan en sy gaan genees wees. Daar's iemand hierso. Ek hoor mental illness, mental illness. Maar ek hoor spesifiek ook depressie. As jy hier is en jy sukkel met depressie, kom staan hierso. Staan so. Vader, in die naam van Jesus, ek vra dat U nou sal kom en volle genesing sal bring aan haar gedagtes. Here, maak ons sommer nigter. Maak ons sommer nigter. Nou. Touch. Jesus. Mevrou met die geel hemp. Ek hoor. Die Here gee vir jou genade, maar jy moet die drank los. En hy gee vir jou vandag krag. Hy gee vir jou vandag krag om dit te doen. Maar dit is van jou afhangend om dit te doen. Jy moet die drank los. Hoor jy? Vader, in die naam van Jesus, ons spreek haar vry. Jesus, maak haar vry vandag. Ek spreek lewe uit oor jou. Sound mind. Die wat in Christus is, het 'n sound mind. Nou. Touch. Mind. Die Heilige Gees. Raak haar aan. Touch. Wat voel mevrou? Ja, goed. Halleluja. Ha? Kom hierso. Hoor gou hierso. Wat is jou naam? Martha. So, Heilige Gees het vir ons uitgewys Martha het die pyn by die hart. Sê vir hulle wat het gebeur? Die pyn is weg. Klap vir Jesus. Halleluja. OK. Kom ons bid. Dankie Jesus, jy's genees. Wat voel jy? Swaar op die kop, op die Ja? skouers. Ja? Ek voel verlig. Jy voel verlig. Sy halleluja. Sy sê sy het swaar gevoel op haar skouers en op haar kop en het afgelig. Halleluja. Prys Jesus. OK. So kom ons
Prys Jesus, is alles Jesus mevrou, hoor. Is alles Jesus. Niks wat hier gebeur het met my of met ons te doen nie. Jesus wil net 'n gehoorsame liggaam gebruik om deur te kan werk. En wat het ek gepreek op vandag? As jy hier is vandag en jy wil 'n verskil sien, you want to see a difference in Hopetown. He wants to use you. Ons gaan terug Bloemfontein toe. Jy mag ons dalk nooit weer sien nie. In die hemel dalk. In die hemel dalk. Nee, ons sal weer kom, ek wil. Maar ons mag mekaar dalk nooit weer sien nie. Maar dan moet julle hier agterbly en die evangelie verkondig. Amen. Kom ons bid. Kom ons steek ons hande op. Kom ons bid. As jy hier is vandag en jy wil oorgee aan Jesus, bid net saam met my. Sê, Here Jesus, ek kom vandag na U toe. And I ask you to forgive me, cleanse me, and wash me in your blood. Jesus, I believe you are the Son of God. You died on the cross and you rose again. You are alive. Jesus, I make you the Lord and Savior of my life. I turn from sin. I turn to Jesus. Holy Spirit, give me a new heart. Give me a new mind. And give me the born again experience. In Jesus' name. Hou julle oë toe en luister net, ons gaan nog 'n gebed bid. Ons gaan nou vra dat die Heilige Gees moet kom. Maak net julle harte oop vir die Heilige Gees, okay? Sê net saam met my, Hemelse Vader. Ek kom vandag na U toe. En ek vra dat U my sal vul met die Heilige Gees. Jesus, dankie dat U my gered het. Dat my naam in U boek geskryf is. Jesus, doop my vandag in die Heilige Gees en vuur met die teken om in 'n hemelse taal te kan praat. Jesus, doop my vandag met die Heilige Gees en vuur met die teken van krag in my lewe. Ek wil 'n getuienis wees vir Jesus Christus. Genees my gebroke hart. Maak oop my oë. Maak my vry. En hou my vry van al die sonde. In Jesus naam. Okay, hou jou oë toe. En net soos wat jy daar is, ek wil hê jy moet jou mond begin oopmaak. Just there as you are. The Holy Spirit is baptizing people now. He's coming upon you. Some, again, you wanting to weep of joy. Some, you feel like you just wanna burst out in just this heavenly language. Some, you are feeling this depression and anxiety, suicidal thoughts. It's lifting off of you today. Many things are going out of people today. You will never ever be the same again. Just be open. And if you feel, as jy voel jy wil in 'n hemelse taal begin bid, you want to speak in a heavenly language, just open your mouth and start to speak. I'm going to speak with you. Don't repeat after me. I'm just going to speak it to make you feel comfortable. But if you want to let that river flow, just start to speak it right now. Father, I pray in the name of Jesus that every single person here today will be filled with the Holy Spirit and power, with your fire. Holy Spirit, come and move right now. Shitarababose mentere ababose riarababose kerianda rababose ke shitarababose ke rianda rababose ke rienda riasoto shitarababose ke rihambabose ke riababose ke riababose ke riarababose rianda rababose ke
Ria baboshe, keria rababoshe. Ria rababoshe. Lig jou hande op, meneer. Lig jou hande op. Ons bid en die Here sal jou vrymaak. Lig op jou hande, maak toe jou oë. Vader, in die naam van Jesus, kom op hom nou. Nou. Heilige Gees, nou. Touch. Touch. Jesus. 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 Touch. Touch. Kom die Heilige Gees op jou nou. Thank you, Jesus. Touch Jesus. Raak hom nou aan. Raak hom nou aan. Touch. 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 Maak toe jou oë. Staan nie so vir my. Maak toe jou oë. Lig op jou hande. Soos wat jy doen, kom die krag van die Here op jou nou. Vader nou. Here, help ons vanmiddag, my Vader. Here, ek weet hulle sê vanmiddag, Here. Lig op jou hande. Soos wat jy doen, kom die krag van die Here op jou. Here, ek is nie skam om my bediening se naam te roep nie, Here. Maar help ons vanmiddag, my koning. Here, gee ons vanmiddag die krag, Here. Ons is almal se kinders vandag, Here Jesus. Here, raak ons vanmiddag aan, my koning. Here, ek vra dit vanmiddag, Here. Here, vra, Here Jesus. Vrou, soos wat jy doen, lig jou hande op, die krag van die Heilige Gees op. Nou. Touch. Jesus. Baboshe, keria babos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.